o te whatalofa ma whawhelo i atu li tapo inga mamana si o tātou atunu. Io na muri au ma ese ili nei vaenga le aso. Ia li ia le atua e ona malusi uma. Ia ilona tapu ao ina o soifu manuia o si o tātou atunu. O le nei whasi silanga e whapitoa i le whapitauli tau ele tise o lo o whea ngai ma le atunu. Ma e ao na tuina atu se whamatalanga mai le tātou malo mo le nofo si la fia i le tātou atunu. O le tūlanga pangatia o whea ngai nei ma le whalaputonga o le malo sianga whaititise. Ai mua o na mori atu se whawhitai e whaia ia u ma sui o le malo. I le lava papale o le tātou atunu, ia a o whenga iai le tātou whaalapotonga o whawhitauli. O le lātou au nanga i le neifo i vai tau. Ua matawina le a fiatele o le tātou atunu, i le motusia o le tise i le tele o taimi, ia ai mai se lava mo tātou ainga o company ma bisinisi. Ia whapena foi le mamalu o whio anga taitasi u polu nei. Mai e whailo atu ma le whaalo alo. O lo o whaawa wina pēr lava ngā duenga. Ale whaalapotonga i le whaale leia. O tūlanga uma i se tūlanga whanati nati. Ina ia fo ia whawhitauli o le tātou whenga i nei. Ia matoe whaale leia ai i se taimi vave. Masaonga le mu. Ia le au nanga tu ina atu o le tise si o tātou atunu. Talu mai le masina o Februari i tausanga nei. Na amata whenga iai le au nanga al mano si anga whae le tise. Matulanga whae le tonu o le tise ona o mafua anga nei. O le whale tonu ai o se vaenga o laina e le tise malo losi ele po le underground cable. O lo o te oto amata mai le whaleafi i whianga ma anga i atu i le whaleafi i Fuluasou. Nā lai o na motusia le tise i le motu ato upolu. I le asolus fultolu o Februari. O le isi vaenga o le laina i le tise lava le nei na toe whale tonu. I le asolus fulima o Februari. Na toe motu sia ai foi le tise mo le motu ato upolu. Ma na whaatino ina i ai ngā duenga whale leia i le alavaso. O le lona lua mafuanga o le loulou o le tau. O awhianga o le tau i savili mati munga mamafa i le asoiva o mati. Na awhia tele ai le au nanga i vaenga nari ai mai ai. E le ngata i le whaleanga ina o pou mo li e le tise. Ai whapea fo i laina e le tise malo losi i le awala, whapea maota malawa. Ai le ngata i lea, ai o le mafuli i ai o la au i lunga o laina, ma avea mawaenga tele na motu si ai le tise i le tātou atunu atoa. O le vaenga lona tolu, o le aso sfulurima o mati. Na whaamawina ai le whaale tonu. O nisi o afi e le tise autu e tolu. O lo ngaosi ai le tise. O lo utu ina atu e le tātou atunu. Ma o nisi o afi e au fia ai. Le afi numera tasi i fianga e 5 megawati lana malosi. Mai o se whale tonu i le vaenga autu e fisosoani tele i le afi po le piston o le afi numera tasi i fianga. Mai masalo o le varu sifulu i le sifulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numera fitu i taunga manono. O le afi fo i alu i le swau, mai tolu megawati i alona malosi. Mai o se whale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbocharger
e fisosoani tele i le ngausia o le editise ma e tusa ma le whāwai aso e whaalele ai. O le tatou wafi lona tolu o le numela tasi lea i tailewhanga. O le editise lea maua mai le swavai e lua me ke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia i nai le taabilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Ma e mo mia le tolu masina. E whaatino i nai le ngā luenga whale leia. Ina ia toe paafoisia i situlanga le lei ato toa. O whale tonu nei i le au nanga. Ua awe esea ai le sefulu megawati. O le malosi anga o le editise. Sa masani o si iti ai le au nanga. Ia ma ua vea ma mafu anga tele. Ua whaatino ina ai le tatou whalapa tonga o le EPC. Le fuafuanga o lo whaatino ina nei. Mo le whaasosoina o le malosi anga whaelitise. O lo o ngā whatia i le nei taimi. Na amataina le tatou ngā luenga le nā i le asu sā se fulu wono o mati. Ia o ngā luenga e fo i ai ia whawhita uli nei. O le naunauta inga lava ina ia fo ia ma toe whale leia le au nanga malusi anga whale editise i le tunu. Ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC i vaenga nei. Mua o afi editise whawhai ngā luenga ina pe haya. E 5 mo le taimi nei. O loo wha moe moe e taunu mai afi editise mo le whawhai ngā luenga ina po le haya mo le nei taimi. Ina ia whesosoani i le editise tu ina atu mo le motu i upolu. E tusa ma le 5 megawati le malosi anga e ngausi mai e afi nei e 5. Ma o le aso 5 o a perila o le atau nuu mai ai i le atunu. O le lona lua o fuafuanga o afi editise fou. Ua iei le fuafuanga le malo e whatawina mai ni afi editise fou se lua. E wha megawata lona malosi. Mai le company o le HNAC i Saina. Ma e wha moe moe. E taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaale leia o afi editise. O lo o whaua wina pea ngā luenga whaale leia mo afi editise numero 5. I tanu ngā manono. Ia ma le afi numero tasi i tailewhanga. Ina ia toe whaupopo ai le malosianga e 5 megawati pe amai a ia ngā luenga. O se whaupopoina o le malosianga whawhawina po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai i malosianga whawhawina. Ma o le masina o te sema o le tausanga nei. O lo whamoemoe te tala aloa i ai le au nanga o le malosianga whawhawina mai le la po le solar farm. E maua mai ei se isi whaupoponga. O le malosianga whaeditise e se fulu megawati. Whaatasi ai mamaa o le battery storage tala whengai. E mawhai o na whawhanga i ai le malosianga mai le la. Masi iti ai i le 20% le malosianga tau editise o le a whaupopo i le editise ngaosi mo le tātou atunu. Olo o tu maupea le naunauta inga i le malo e tawaratu i le EPC. E si itia ma whalautele le malosianga ina ia mautinoa. Le lei ato toa, ma le whatuatua ina o le aunanga mo Samoa i taimi uma. Ua matawina lava le si itia o le editise mo omia. Po le editise whao ngā ina i le tātou atunu i le lua tausanga ua tuana. Ma ngā guenga ua whailo o le a whasosoani tele e fo i ai le nei whawhitauli mai le toe whaono tūlai mai i le lumanai.
Ai toe mamoli atuai le whawhitai tele I le paia ma le mamalu tele o si o tātou atunuu I lo o tau whina ngalo malama lama. Ai maise o lo o tau lava papale. A o tau mawhai atu le whaalapa putonga o malo si anga tau elitise. I le mawhai e ngatai ina ia si tia ma whaale leia lana au au nanga. Ia awa le ngafa tauli maina o le malo si anga o le elitise ngō si o tātou atunuu. Ia whawhitai o tātou au lia mai manuia le amatanga o le nei vai aso. Ia manuia tele ia ngā luenga mafuafuanga o le nei vai aso o le a whanga solo. Greetings and talofa lava. We continue to give thanks to Almighty God for His guidance and protection over our nation. It is necessary for the government to provide an update for public awareness regarding the difficulties currently faced by the Electric Power Corporation. But first and foremost, I extend my gratitude on behalf of the government to all the people of our nation for their patience as the corporation deals with challenges in its service provision during this period. It has been observed that our nation has been significantly affected by frequent power outages, particularly impacting households, businesses, and the various villages in Upolu. I wish to inform that the corporation continues to work diligently and urgently to address all issues, aiming to resolve these challenges and to restore reliable and safe electricity services to our nation as soon as possible. Since February of this year, our electricity supply has faced major disruptions due to three key factors. A major fault in the main underground cable between Whianga and Furuaso led to a total blackout across Upolu on February the 23rd. Another section of the same cable failed on February 25th, requiring further repairs before power could be restored. Heavy storms on March the 9th caused extensive damage to power lines and poles, leading to widespread outages across the island. On March 15th, 3 key generators failed, significantly reducing power generation. Whianga number 1 diesel engine with an output of 5 megawatts, a piston failure that will require repairs that will take 10 to 12 months due to part shortages. The second engine, Taunanga Manono, number 7 diesel engine with an output of 3 megawatts. There is a turbocharger issue requiring 4 weeks of repair. And our third engine, Tailefanga number 1, our hydro plant with an output of 2 megawatts. It is a bearing failure, needing 3 months of repair work. That is a total loss of 10 megawatts in power supply. EPC had to introduce a power rationing schedule starting March 16th to manage the limited electricity available. To address these issues, the government and EPC have implemented the following 4 measures to address the power crisis. For emergency power supply, 5 rental generators producing 5 megawatts output will arrive by April 5th of this year to help with the power shortage.
the government is finalizing the purchase of 2 diesel generators of 4 megawatts output from the HNAC, a company in China, and it is expected to arrive in August of this year. Repairs that are in progress, work will continue on restoring the Taunanga Manono number 7 and Tailefanga number 1 generators, which will add 5 megawatts once completed. And finally, renewable energy expansion. A 10 megawatt solar farm with a 10 megawatt hour battery storage system is set to launch in December of this year, increasing energy capacity by 20%. The government and EPC are committed to strengthening and expanding power generation to ensure a stable and reliable electricity supply for Samoa. The demand for electricity has significantly increased over the past 2 years, and these strategic solutions will help prevent future power shortages. May I again extend sincere thanks and appreciation to all who have been affected by this electricity crisis for your understanding and patience, and especially for your continued support and endurance. The Electric Power Corporation, with government support, are working to address the current situation to return electricity supply to meet the needs of our country. I wish you well for the rest of this week. Soifua mai Emanuel. Ia, ole tulangai ia pe tau whiololo mai le tisea le suawai e masania na tapunia ia tatou au. Ia ile teiminela ole a olo o whangasolo le pele o nanga ia o suawai. Ele mwhaina alofia ia fianga ia o ia ile whalablave le o tupu mai. Ale whamoe moe o tatou wafi e lima. Ia ole amtangal na o toe mwhaion toe whafo I mai ia le sapalai o le tatou e le tise se tūlanga. O ile le sa tatou ia e whaawa wai ia tatou ngā ruenga e le ngatai a inga ia a pisinisi. Ia ma peo au nanga esese ia peo tatou wao. Ole lai whamoe moe o le aso lima e taunu mai ai ia afi pea au mai I le waa e alu ese mawhiti le aso lufu luiva. Ai a whapea e ono maua mai le fisosoani le tarusanga I a New Zealand. I se lato vale li tele foi lea. Ia e ono vave le whao o mai o tato wafi ia. Ia alfufuanga ia na tupuloa le whalablave lea. Maua mai ia le tali mai I le kampani le ia fifiti. Ia o le vaenga le pitolata mai e fisosoani mai mo le tatou palablave le tupu. Nā sau whenangaro lo whionga tu mai tei whare nia I le whenangaro le minsta. O le tise, I lana sila e whautuaina kāpenete se komi susu e. E sa iri le iai po whia tolu a le mako mai ai tūranga I whakataranga. Mō ia. Iwa pewa tua ia minsta wa peo o le atonu tūranga o whale tonu. A lewa mai manino ia lo whenangaro I vaenga I whale tonu iafi. Mafu ama. O ia se whenangaro I whaawau pēne. Ia, tulanga foi lele e a me tanu fai mua mua.
o le whamuamua la le ave, o le ale tali pito vave, e mawhai ona fo ia i le whawhitauri le tūlai mai. O le tūlanga i o se susuenga, walai whafo le whiunga i le Minister, o te rei mai loa lipo o le ale a wala na whailoa ilo na whinangalo. Ia, i te iwa tele na upole, o le susuenga pole inquiry. Ia, ai whengu fia le so e mai o whamtalanga o le inquiry fo ia tele tupe aluai. Ai, o le mea ia, o le tala, le sa whainei le kapeneta ina sa wao mai e whamtalanga i le vai aso tuanai. Iwa le sa umalanga. Ia, o fo i mai, ia, le leia le tāpena le lei mai, ia, ma au mai e fuafuanga i o whatatitia. Ia, le la o mwhai o na tali atua iloa, i le mea te tau o na mua o na whatini. Iwa peo lesi fulanga whasea o tātou tū. O lesi ai mo tō kō. O le tuaina tani mai le malo, o pēr tonu le iei whale tonu, o a peo le amutanga. O waia iei na sa unoi le ilano le eni. Ia una nofu ai leo i nā whamtalanga si fia le tunu. Ala ai alu ama pē, alu ma pē le tise. Ai ana wha pē au mai se tūlanga vampe, whamtalanga tonu lea, e la tau o lea ni se si la fia i meo whale tonu. O le mafoi nofu si la fia le tunu. Ia, tau se ia la au ngal tato whasalango ni so le a mawai le si le fia ato. A o au ia, o le asa ia lo umalam na maanga. Na amata na whai whasalango ale whalatonga. O le na utupu mai mea. Peila na amata o waia malosi. Ia, ai o lo le susfulu lima. Ia, le whale tonu loa afi. Ia, atonu o le tūlanga o ngaunga le na. O waia ma isi fisota ingo mea e bawe na whai. Ai o le afianga ia le ua i e nei ono u whale tonu wafi. Ia i le malo si foi le o se fulu me ka wati. Ia le oto e sea mai i le supply. Ia ma o le angangala. O la me tau na whai. E to e bawe maua mai ai le sifulu pesene le na. O le sifulu me ka wati. Oilia, ia e fuafuanga taimi whiololo, ia ma le taimi mau atu. Ia, mai e le tau mate foi. E au foi ona to e silasila foi le malo i tūlanga o whenga whawai. O le ale i tū pito le lei e whale lei ati lele o nanga o le tise. Wai le ain tō silafia tasi al tato kampani le e whengai. Ia a whatustusa manisi vaenga tuma o tisi sectors. Whai mwhataita inga le communications. Ia, na iei fo le manatu. O le teleo company. E maua i se whatau vanga fo le pa ua i le tau. Ia, le fo i tau te ilo. Ia, pe utaltal noar vaenga le whai e lato o unanga. Ia, mau tutusa ia tau. So, o isi toa ngā mea ia tau na vavai iai. O le si fo e atu langa o te loa na iei la vale amtanga o le no fo inga le nei. O le vainga fo i lea ai mai se amo malo si anga whafowina, renewable energies, iei le solar. I le mea fo i lea o le mawhai o na whai lava le solar le a inga ia po le company. O i lea o le si fo i awala na e whaupopo ai le malo si anga e ngausi tonu le tunu. Ia, pe e au ngā fo e ame tupu e toe manatu ai, ma toe fuafua le anga i luma. I le tūlanga ai le tō tūlai mas whale tonu whapene i le lumana. E si tūlanga mai re si sila ina malo i ono au mai o si company e ngau sia le tise. E lua i ma le whalapto mai malo si tau le tise. Ina mau hui le whiwhiri ngā tangata, hui le po whi company o i taipi o tūlanga le whai e tūnu le whafo. Ia o isi a mea na e foi le fua e ni whainga whawai, e ongo suia. Le saptaltana no atuai. Ai le nā foi mea whapero competition. Le la no o vatua le example, i le communications. E le maua le mena. A le ngangal na no whai ai. Whapea ia le tasi a e lua. Ia pe tolu foi, pe siri atu ia company e whai ele o nanga fisota inga. Ia maule si a mea, o le altu ranga e ngawhatia foi le se tato watunu le titi e whatau sina mai ai. Ia ni company, whapea e mawai se la tau tupe mama, pa whapea e o mai
e whaina me. Ia, ai te manatu o whilwhiringa o ile tūlanga o whenga whawai. E o iai. A le au nanga ia le IPC, mō le taimini nei. Lea ave e le whamomoa. Ia whamauti noa e lava le tupe. E amai e afi. A mese afi e whawai taimi. Lea haia. Ia ma fuafua loa i isi. Fuafuanga mō tutu mau. E paka ko kalango al fapiko al IPC meri. E ngi si fesiri le IPC momo. Ala ofisini e taua batu. Yang ka ko mai le ngi si fesiri. Te ori tu ngai le te mau e le so i filo inga matusta. Tau fa ma vai lo ni stane fe mai bali IPC o fa le tu na tu. E ma ko sa wa ke nga ko i. Ia o lai whamau popo mai le tau. A o le ua watu le whatananga e whai ei oka ma tonu umana. A lai whai mai ia le official tupe o lai ngawhatia. A o details ia a tonu e maua i se taimi munimuniana. Ia awa o le fua le na iei. Na amata mai e whainga whawai le pai inga taluai. O le whape o lua whelu sful lima o se lau pasene tato i le malo si anga whawhawin. Ia o na alua lea i e to eftuna. E le e watu ui le lua wheto sful tasi. E au li ai le fitu sful percent. Peila e ia wa me umane e fua i le malo si o le investment. E mwhai ona whaatino le ala pe e tau fitu una ia targets. E pe o le latest lena i loa. O le ua tu watu i le lua whetos futasi. Ai na o fitu fulu pasene fo. E se tu lana na whai roa mai ai le pule mara IPC, le tu lana roi ai, a whine mo e se tu lana whai tu. Le kapeni. Ele ai ile lato wa o le si mele o le si fa fisili le e aveni fa feon tato fufu le mana o ngai le anga i luma ile nga fatia tato wafi ai nei ia male fufu anga o ai si me tauna ta pena anga i ia fa mautino ai e tali atu i mana o ngole tu no ia e voale fesidi foi dele pefto atali atu patu la mai le mana unga pe ole mea e fua mau foi le a wa em fai von tatu fa pe ole malu si anga fa eltisi pe mau mai swa pe mau mai i fa foin malu si anga fa foin ole si driver le of development e una ia le atinai ole iai o le eltisi foi le tua ia company ma tangata malato watina e fai so e te le ala le fatalanoanga o le mata upule ia ma le faafesilia i le gafatia o i le infrastructure le ia le fo tatu o wala e o swavai e tauana fuafua ia wa e fua umai le tupe la le gafatia e mawhaina faasoasoa ia le galuega le malu ole mai a mai o le COVID le sa na fai le whenga whawailina
ia na mai ale ele whalapotonga ia lui tau mo lato ona o le tuititia o le lato tupe maua i le 20%. Ia na avea ia i le whamarosi au au memonia e telefoi tupe na malo ia e anga i le EPC. Ina ia tau mwhai uma foi lea e whamama avenga i le tunu i le tau o le HTC mo nā taim. O le la na alu whenga whaavail na toe sui mai la ia lea. Foi le wale foi le lautere. Au foi le o se vaenga. Foi le o le ai whawhaingo fie mo ainga, the domestic. Ia a lewa amata na tu watu i bisinisi ma company fala potonga toe fo ila la to i le rates fo ile masan ia masalo ala se taimi o le ato fetu na ile ia le fenga favail na ia mai se ile fa fitauli la le o tu la mai ina ia mafai ona fa so tau ia le tau aveina o le tau pule ai me sala le tau o le tis la fiona o lo ma ua le sa fasili le APC lo fiona o ma le APC ia fa amata mai la lo fisi Sa utala i nei tua inga o tua iai oe le infon tanga sa paise hotel ma e se ta inga ma me tamata ingo. Ia, e se me fa pena tupu. Ma e, o le whala lawe le, o te rei lopo e si la fiere tō sena. Il teimina tupu ai, o lau te fafo. Ia, o te rei lola e awa le vana e sawa i lunga le mele me social media. O te rei loa pe o no le whapea nalu i a sia. E na li poti whapea nalu i lutufanga. E pe o le mela na lena pe o se fisota inga le na ai. E ala e ko ke si le fier mele tupu le taimil ne. E o fe avea isolo atu whamatalanga mam. Ai o tele fa maunia ia le mea ai fai foi sina mawai na o mai ale o le longo mai o no le tu si le al malo tu si le lo yesi o lona wingala ia o ale na o mai a mai tu si molo wilo ia mal fa pe mai o fe au mai ale o le al malo o le polala sa on mede o le mela ele mafu na fa pe wow, na mafua. Ona ua whaatau le mta upu. Ile au le malo male loisi. Ia, o le ala o whai ele so suenga. Ia pe fōlinga mai ele o whamauni. Ia, atonu ono le voila wanga ia tu le ile whamasino. Ia, o le a ui aile na awa. E so mana tu whausa ue ia tangi lea tau. Ona o lau tangi lea fo i amane. Tuan whapu. Ia. O ele se me mo mai a va pela vai fai mai ia le suenga le o ele fa mauni ia mai loina la fiona o le whatatanoanga ma lauri malana vainga whaufai fast na ia tā ua o le stock exchange charter flights free economic zone o ati na e ia manui ai Samoa Eitai, e o mai loia ia malona a inga malana whanau o le whaafoia ia tina e nei i le manatu manuia i le atunu. Ona tau whilo len malo. I eise tūlanga koia. Leai, o le mea ia, a tilo i tuenga atina e au mai. E li whapele i talanoi, na talanoa le leia i tutonu o le kabinete, o le mena i tauna manino i ia le tunu. O le whautuanga le na au mai. Ele o tai nga fatia e Samoa, o na tau aveina ni bisinisi whapea.
ele o ye ni to mai foi le e mawhai ai ona malupui pui ale leile tunu e ale tu la fono whanga solonga administration o to inga mea ia. Ia male mea, foi le on me momo ai su o ia tangata na whai momo ni ala to me whapea e se la to track record I mata upu ala ia foi le o tele whapea tu e leanga a le aua o mai le whautuanga mai le fofo fia no fo inga tala umai atu inga me ole itule te fape mai ai ia fianga la aulia la no fanau polo na inga ole mela na fai tete ngata awa ano folo tanga tel tofi on malo fe mai al tu la fono te le sau I lo tofi e fai au business pe fape fo el business elo na tu malo well it's still le me foi le o le ilo na vested interest ma o mena e pui ia le malo I le me foi le o le o pulenga le lei No fio. Le mta le sai leo. Le wa sang noi. Isi me la fe fu sau tangi tu langa le tu inga. Ala sa ma tau ye. Na uma loa le tau fai ngai le lafo le fa tu tu inga. E ave se le o fio nga mala cabinet. Ale mo mai o ese ni singa o isa tu langa go le tau ite o ese milonga fa o kiki tu atu e mta o fule. Se mau milonga fa por kiki. Isi milonga tele la sa fai tail parliament. So, o la e ali mai o na uma fo ile taimina fai le ia tusi ai me se la le anga ile al malo ma le lo yesi o le pe o te eso to masa sang pe o se tau ma fainga e fa pe fai mai se fai unga le al malo ia pole lo yesi di foi fa pe oficini ia le tulanga foi le o lo wa fia se me ia ai pena fai mai o milonga lava fa porki A foi te mai tari le mo le le ya tanga minga le vai fa fai ina o pale mai sa fai o vinga sa tele le la mola ya o me ni te la fa ai wi le pai inga o ese tu la mai wa le ya le mo to e fai te ina mai pe te o fai se na yo e fa sa na tu la mo e pe se tanga tanga tipsili ele oni au fainga le tamaita ia o te fisilia tu isau la mona o e sa tau mio patas ia malango mai ma watu le viinga ia o le tupa fu o tamata ia le o malite ia o ese tu lango kwa mai ia o te sila fia la usunga au tanga vai o le tele o me whiangai ma mai te mana o ave lo malo si le me tau na ave e lo malo Tá o na bandeira como no stock exchange olhando foi na linha e ali são lá mas olha sai ele faz na mai malanga e Hong Kong e tá olha entrando for Sheraton olha vou lá no salão e vai a tu pé na mo fio é o mais evidence o são no mai essa mai tá tu pelo em si o avaliação olha na malanga ele se faz na ele se fatana ngar kapineta o bol nga wakulanga pepa ai ole mata upuna mai ate momo ole tar sanga ale faltani malole Sheraton e fia o e fatala noa I ele management contract ona e faisina tamuta mai o mulpola lana tu e malanga I kolia ale la fa pe mai pe ma fai ona al watu le minsta e feso soani ile sa vali ale hotel ile fatal no ole management contract ia ole melal na malangai kasi
Ai le malanga e fai si me ia na fali. O le pale mene e lo na kalena. Le lana e le fono le na fai a Januari. E le fono le na fai talwai nei. O le fono la le so ai. O le fono ia me. O le fono le budget. O te loa o nai tuli loa mai a walu vai so ato a lona lua o le fono. O mai mau mai le taimi. I le la fole o le fatua tua ina. Ia awa tatia ia ngā luenga sa fatulanga mo le mea. O le ia se i matai tupea. Awa o tulafono ia tatia mai ni o le whanga solo. O le whamai o le swing o le whawai le 10% e foi lea o suita mai tai. Ia ma le tulafono swinga mo le whainga palota. Ia ma le tulafono o le tu SS o le mtanga luenga o leo leo mwhalapui pui. Pela o mataupuna lai le laulawa fono ale parliament. Ia ma le whamoemoe lai le whatulanga ina i le kalena o me le fua ia le talo tupe. Ia ai se ai atu a whai uma le talo tupe ma tulafono. Ia o le whai se malolonga u. Mai le fono ia se whai ngalwa ngal kapenista. Ora tu nga va tai tatou sema la fasangal, kapten sila kuri ya fiumai ia pa kusau luanga na fium, o talwai ona tu tongira na fium na telo ni tu tongira pa ma. Ia era le la tapau me tatou na pa. Ia vo sin si ko ko ia la o lo fare u kale.